Hapadeng bak sorkar jela kadangnya konting ban khanglat halor gejing sepriang coronavirus ne COVID-19. Lalabru bagi board distrik hari Bhoi kabakan tup nadu kihe ofisar ki pulit ki briu nak tenat jong kakoi kakya. Lembat kiwe kila dai kiwe ne ki batre shitom kata nalor habai dai bergejing telasi ne perkengi ki batmu ban rung ban mi kabadan hasiti ai khat armer. Ndrei kidang don pat sibun ki kam baki latre borba nakabanta ban yada na COVID-19 nangta sakaban let penbiang bam sikitu ki Samla ki basa ka isolation center. Kakong RM Kyrpang, Deputy Commissioner ke Bhoi Distrik, kalau orang banado bagi sorkar jela, kalau penmi eko hukum ban let no ya baru ke Samla puli nak jela, kibas aku dah kiwepat ke jela kibadan nak tan citai lamengi. Nak liang jung ki board distrik ke Bhoi, kila simkia bat ban tahu kilat kilinti, ban ai ke Jingiada itu ki Samla ki badai Napoh ke distrik. Habakran cikilat patai kubor kakong RM Kyrpang, kalau orang bakanong rimhi ke bala penlong ki board distrik ke Bhoi bikin simkia bat ban tahu kilat kilinti ban ai Jingiada. Kedai nomor batang hari Bhoi kidon hadu kumbasis pa ngerpuai ngot ki Samla nari Bhoi ki belada ban registrarial day bat ki bedang sakut ki wepat ki jela. Kumta kadon kam ban thawi ki la Jingiada Kyrpang. Om tang nak mentajung itu ki Samla nari Bhoi. Ndrei wadi itu ki Samla ki besa ai ki wepat ki than. Nomor lada jia ba mi ke ka jaka screening ka bedon city ai khat armer ka jingkit klik ka bahakmat kedai nak kari Bhoi district. Shushu ka kong RM Kyrpang kalai thuru baki board district kari Bhoi. Kila debru ban thaw ka wei ka committee Kepala tip kum ke Community COVID-19 Management Committee, kepada ke komiti ke bawah onsite trailang berki beriu sorkar berki nong yalam senong, bat lembag ke komiti on sepentrai kampat ke containment plan. Nak banta ban pek ngori, ya kitu ki Samla ki bawan nasyabar, ban penbiang ki jingdon kam jengki bat kamtam lada jia bakimi ki dak kishen ki bakamper. dan event yang lada dan mana bawa nasional jangki syak ya ki dan pun nasional jangki ndai dan orang bana kat kini di benar kat kini sini kalau tension hai ki mesem jambar ki dia di badan ki pun ki bahaya masa syabab bon lagi kila lim arsisya ke habaki ban nasional lada kiele ketuka ke screening jangki baki ki event yang ki syak ki dan penong tak jum hai ke pesan kam kam di berangwan di kerpa iki berkinsya iki pun kita kena semua hidung bagian wan nasional jumpi bat kunjuk ru ba kila banyak orang nasional jumpi bat kunjuk ru ndak kila arung bu pek bagian mi pada dia bagian pek dia tu yang dan bumi sebab dia ada ni nak nasional ini konten plan baklan tempat ni pun kita nampak Mina dan wanita yang diberi nasional tambah kini kesel kini ke plan plan kenapa Mina berkontin seputar berkontin plan berkontin dan bahkan numpuk nilai Mina terkait kami kata dan juga karena kadang-kadang masih mungkin lat dan penong lagi tak kisah mungkin semua dan baik bahan yang sepah ini sisi arsni limbah hidup bagi nasional nak ini containment plan halal nasional kimbo beri mana beri baik kita menurut baik kita balada jangan kalau kimlong shock dan kimlong long kendit mo kimlong disorganized dan kimlong tip mana bateri mana beri baik kita mana beri baik kita mana beri baik kita berjalan Nila kita nado mentang mars niok kia penuh nak meeting sno kibu nak kibri haki sel nak la bejo dan nak ada jaru dan kibri la Pynkhreh dia kata ini prescription baru bakin semua bahan identify no yaki pembalong hasno gedorba gedorba headman de chairman de haka de committee headman de chairman Kailan jom nasional ada ujar jom kene ke community covid management committee. But kene kan work out ya kata plan. Kami apa batahin dia mengalah ni keren sedang kata community covid management committee. Mana lah nasional kan dan kata committee kepada ya awareness program kenang kene indang notify ikin kini ka committee mana kasih nanti di bandar, but kini notify kini yang bos, kini makin hak dan ya ka community containment plan,
tempat ke konfirmasi lah. Lah sibuk mentah kerja penuh ke Jingiada hasnong joki ke mentahi ada don case hasnong joki kum belum ke kesnong Napoh nak dengan lek umno. Di kisah buat kayak mentah yang di pensar pagaplan sepenurutan kita. Mo lagi kisah kum belum kendiri itu ni penyata ke election. Hak election ni dan yang personal cell kibriu iban kita akan kuno beli duty kita di personal cell. Lada transport cell. Ban pendiam tadi lada nampang kinhap menu balik jalan menu balik kiat bang menu. Ini kata akan ban